συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για την βασιλεία των ουρανών. Falenderojmë Zotin, vëllezër, vazhdojmë edhe sot mësimin ton, flasim për mbretërinë e qiellit. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι ο Κύριος μας κήρυτε τη βασιλεία των ουρανών. Kishim folur edhe te mësimet e mëparshme që Zoti ynë predikonte mbretërinë e qiellit. Ήρθε από τον ουρανό για να καλέσει κάποιους ανθρώπους και να τους πάρει στη βασιλεία του. Erdhi nga qielli që të ftoi njerëzit, ata që besojnë dhe t'i marrë lart atje në mbretërinë e qiellit. Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας θα δούμε πώς είναι αυτή η βασιλεία. Sot me hirin e Zotit do flasim si është kjo mbretëri. Τι σώμα θα έχουμε σε αυτή τη βασιλεία. Çfarë trupash do kemi në këtë mbretëri qiellore? Θα διαβάσουμε πρώτα απ' όλα λίγα εδάφια από την 1η Κορινθίους επιστολή. Do lexojmë me hirin e Zotit vëllezër te letra e parë e Korintasve, Το κεφάλαιο 15 kapitulli 15. και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια Do lexojmë me hirin e Zotit pak να vargje. διαβάσουμε από το 19 εδάφιο Ναι. μέχρι το 27. Atëherë lexojmë te kapitulli i parë i Korintasve, Από το kapitulli 19 μέχρι το 27. nga rreshti 19 deri te 27. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mirë të gjithë njerëzve. Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurisë dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja të vdekurve me anë të njeriu. Sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Por secili sipas radhës së vet, Krishti fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Pastaj do të vi fundi, kur ai do t'i dorëzojë mbretërinë perëndisat, pasi të ketë azisuar çfarëdo sundimi, çdo pushtet e fuqi, sepse duhet që ai të mbretërojë derisa t'i vërë të gjithë armiqtë e tij në këmbët e veta. Armiku i fundit që do të shkatërrohet është vdekja. Amin. Αμήν. Εδώ αδελφοί μου μας περιγράφει ότι ο Χριστός μας ανιστήθηκε. Këtu na përshkruan fjalë e Zotit vëllezër që Krishti u ringjall. Κάποιοι στην Κόρινθο δεν πιστεύανε σε ανάσταση των νεκρών. Disa atje te kisha në Korint nuk besuan në ringjalljen e të vdekurve. Και τους λέει ο Παύλος ότι αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Dhe thot apostulli Paul që në qoftë se Krishti nuk, në qoftë se Krishti, signomi që mjali për edhe? Εάν ο Χριστός δεν αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, Në qoftë se të vdekurit nuk ringjallen, as Krishti nuk është ringjallur. Εδώ μας λέει ότι αν μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε, είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Te rreshti 19 na thot në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, jemi më të mirët e të gjithë njerëzve. Αλλά τώρα όμως λέει ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς Por tani Krishti u ringjall prej së vdekurisë και έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Ο πρώτος δηλαδή από αυτούς που έχουν κοιμηθεί και αναστήθηκε. dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur, që është ringjallur. Επειδή όπως ήρθε ο θάνατος με ένα άνθρωπο, έτσι και με ένα άνθρωπο θα έρθει η Ανάσταση των νεκρών. Sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja të vdekurve me anë të njeriu. Επειδή κληρονομήσαμε τον Αδάμ, λέει, πεθαίνουμε όλοι. Sepse të gjithë trashëguam Adamin, vdesim të gjithë. Και ήρθε από τον Αδάμ ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Dhe erdhi vdekja nga Adami deri të gjithë njerëzit. Έτσι τώρα και από τον Χριστό ήρθε η ζωή. Kështu edhe nga Krishti erdhi jeta. Και μας λέει ότι όλοι θα αναστηθούμε, λέει, αλλά κάθε ένας στη δικιά του τάξη. Të gjithë do të ringjallen, thot, por gjithsecili në
në grupin e vet, sipas një rregulli. Ο Χριστός είναι η απαρχή, ο πρώτος δηλαδή που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Krishti është fryti i pari që u ringjall. Θα μου πείτε, δεν είχε αναστηθεί ο Λάζαρος, δεν είχε αναστηθεί το παιδί στη χείρα στην Ναΐν. Do më thoni, nuk u ringjall Lazari, nuk u ringjall i biri i asaj gruaje aty në Nain. Αυτοί αναστήθηκαν, αλλά ξαναπέθαναν. Këta u ringjallën, por vdikën përsëri. Και αναστήθηκαν με το φθαρτό σώμα. Dhe u ringjallën με το φθαρτό σώμα. Trup të prishëm. Ενώ ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που αναστήθηκε με ένα σώμα που δεν ξαναπεθαίνει. Ndërsa Krishti u ringjall me një trup i cili nuk vdes më. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα ότι ο Χριστός είναι η απαρχή, ο πρώτος δηλαδή που αναστήθηκε. Për këtë arsye thotë Rishti 23 që Krishti është fryti i parë. Θα το δούμε αυτό και στο προς Ρωμαίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο. Do ta shikojmë këtë vëllezër dhe te Romakëve, ti kefaleve? Στο 6 κεφάλαιο. Kapitulli 6. Και είναι το 9 εδάφιο, για διαβάστε το. Rishti 9. Duke ditur se Krishti që u ringjall prej së vdekuris, nuk vdes më. Vdekja s'ka më pushtet mbi të. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε από τους νεκρούς. Këtu na thot fjalë e Zotit që Krishti u ringjall prej së vdekuris και δεν ξαναπεθαίνει πια. Dhe nuk vdes më. Θάνατος αυτόν δεν μπορεί να τον κυριεύσει. Vdekja nuk ka pushtet më mbi të. Ενώ όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αναστήθηκαν, γιατί αναστήθηκαν, έχουν αναστηθεί αρκετοί άνθρωποι. Sepse shumë njerëz u ringjallën. Παραδείγματος χάρη ο Ηλίας και ο Ελισέα αναστήσανε νεκρούς. Për shembull Elia dhe Eliseu ringjallën të vdekur. Και ο Πέτρος και ο Παύλος αναστήσανε νεκρούς. Edhe Pietri dhe Pali ringjallën të vdekur. Το Κύριος μας 3 νεκρούς μας αναφέρει ότι ανέστησε. Edhe Krishti Zoti ynë tregon për 3 raste që ringjalli prej së vdekurit. Όλοι όμως αυτοί ξαναπέθαναν. Por të gjithë ata që u ringjallën, nga të gjithë ata që përmendëm, vdiqën përsëri. Αυτός που δεν πεθαίνει πια είναι ο Κύριος μας. Ai që nuk vdes më është Zoti ynë Jezu Krisht. Θάνατος λέει δεν τον κυριεύει πια, δεν μπορεί να τον νικήσει ο θάνατος. Vdekja nuk ka pushtet mbi të. Τώρα να δούμε αυτό το σώμα το αναστάσιμο πώς είναι. Të shikojmë tani ky trup i ringjallur si është. Ο Κύριος μας θα δούμε ότι όταν αναστήθηκε παρουσιάστηκε στους μαθητές. Do shikojmë që Zoti ynë kur ringjall ju paraqit nxënësve, dishepujve të tij, ju shfaq. Ο πρώτος άνθρωπος που τον είδανε στημένο ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. E para që e pa Zotin ton të ringjallur ishte Maria Magdalene. Θα το διαβάσουμε αυτό, να το δούμε πώς το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Do ta shikojmë këtë ku e thotë tek Ungjilli sipas Jonit, στο 20 κεφάλαιο. kapitulli 20. Και διαβάστε από το 10 εδάφιο μέχρι το 18. Να δούμε πώς φανερώνεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Shikojmë atëre vëllezër te kapitulli 20 nga rreshti i 10 μέχρι 18. Ναι. Pastaj dishepujt u kthyen përsëri në shtëpi, por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante. Dhe duke qarur përpul brenda varrit dhe pa dy engjëj të veshur me të bardha, ndenju njëri te kryet dhe tjetri te këmbët e vendit ku qet trupi i Jezusit. Ata i thanë: "O grua, pse po qan?" Ajo u përgjigj atyre: "Sepse kanë hequr Zotin tim dhe nuk e di ku kanë vënë." Si tha këtë, ajo u shuall prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi tha: "O grua, pse po qan? Kë kërkon?" Ajo duke menduar se ishte kopshtari i tha:
Zot, po e pa të hequr ti, më tregua ku e vure dhe unë do ta marr. Jezusi tha Mari, dhe ajo atëherë u kthye dhe i tha Raboni, që do të thotë mësues. Jezusi tha mos më prek, sepse ende nuk u ngjitat e ati im, por shko te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre se unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, dhe Perëndia im dhe Perëndia juaj. Atëherë Maria Magdalene shkoi t'u njoftoi dishepujve se kishte parë Zotin dhe se ai i kishte thënë këto gjëra. Amin. Amin. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η Μαρία στέκεται και κλαίει. Këtu shohim se Maria qëndron dhe qan. Δεν έχει δει τον Κύριό μας ακόμα, Nuk e kishte parë Zotin ton akoma. ούτε οι μαθητές τον έχουν δει. As dishepujt nuk e kishin parë. Και η Μαρία μόνη της έκατσε και είδε μία όραση με δύο αγγέλους Dhe Maria, siç ishte e vetme, pa një vegim me dy engjëj, αλλά εκείνη συνέχιζε να ψάχνει το σώμα του Κυρίου γιατί είχε φέρει μοίρα να του βάλει μοίρα πάνω. por ajo vazhdonte të kërkonte trupin e Zotit, sepse kishte vajrat me të këndshme për të lyer trupin e tij. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών Nuk kishin kuptuar akoma se ç'është mbretëria e qiejve. και νόμιζε ότι πρέπει να ξαναβρει το σώμα της και να βρει το σώμα του Κυρίου και να του δώσει αρώματα. Dhe mendonte se do të gjente trupin e Zotit që ta lënte me aromat që kishte. Και ενώ τώρα έκλαιγε, βλέπει πίσω της ένα άνθρωπο Dhe ndërsa qante, pa pas saj një njeri. και νόμιζε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος ότι είναι ο Κυπουρός. Dhe mendonte se ai njeri që pa është kopshtari. Και η Μαρία τη ρωτάει τι κλαις, Dhe e pyet Marian pse qan, αλλά δεν το γνώρισε ότι είναι ο Κύριος, por nuk e kishte njohur se ishte Zoti. γιατί η Μαρία ήταν πολύ γνωστό πρόσωπο ο Κύριος μας. Sepse për Marin, Jezu Krishti ishte shumë i njohur për te. Κανονικά έπρεπε μόλις τον έβλεπε αμέσως να τη γνώριζε, να τον γνώριζε. Si rregull sa po ta shifte duhet ta nifte. Εκείνη όμως δεν το γνώρισε. Πάει να πει ότι είχε άλλη μορφή ο Κύριος. Δεν είχε τη μορφή που είχε όταν ήταν εδώ στη γη. Por ajo nuk e njofti dhe kjo do të thotë se kishte një tjetër paraqitje Jezusi nga ajo që kishte përpara se sa të kryqëzoi. Είδε έναν άνθρωπο και νόμιζε ότι είναι ο Κυπουρός, ένας άγνωστος άνθρωπος. Pra se një njeri duke menduar se është kopshtari, një njeri i panjohur për te. Του λέει, εάν εσύ το σήκωσες, πες μου που τον έβαλες, θα πάω να το πάρω εγώ πάλι το σώμα του. Dhe i thotë, nëse ke marrë ti trupin e tij, më thuaj ku ke vënë që të shkoj ta marr. Ενώ οι άγγελοι της είπαν ότι αναστήθηκε, αλλά δεν το πίστεψε. Ndërsa engjëjt i thanë se është ringjallur dhe ajo nuk e besonte. Και ο Κύριος της λέει μία λέξη, Μαρία. Dhe Zoti me një fjalë që i tha Maria, και αμέσως λέει Ραβουνί. në vend ajo i përgjigjet duke i thënë Raboni. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται γνωστός από την εικόνα, αλλά από το λόγο που λαλεί. Këtu kuptojmë se nuk bëhet i njohur Jezusi për te nga paraqitja, por bëhet nga fjala, nga zëri. Θα δούμε το ίδιο και οι δύο που πήγαιναν προς Εμαούς. Të njëjtën gjë do të shohim edhe tek ato të dy që ikën për në Emaus. Περπάτησε ο Κύριος μας με άλλη μορφή τώρα, όχι με αυτή που ήταν στη Μαρία, με άλλη μορφή. Eci Zoti me ta, me një tjetër paraqitje, jo me atë paraqitje që i doli Marijes, me tjetër paraqitje të këto dy. Τους λέει τι συζητάτε. Dhe i pyet se ç'diskutoni me njëri tjetrin. Του λένε μόνος παροικεί στην Ιερουσαλήμ, δεν έμαθες από του Ιησού Χριστού του Ναζωρέου. I thonë, je i vetëm ti në Jeruzalem që nuk mësove se që bëhe me Jezusin Nazareas. Ο Κύριος μας έκανε πώς δεν καταλάβαινε. Zoti jonë bënte sikur nuk kuptonte. Ποια τους λέει. Dhe thot për cilat çështje? Λέει για τον Ιησού που εστάθηκε ανήρ δυνατός, προφήτησε λόγος έργο.
Thot për Jezusin i cili qëndroi i fortë në fjalë, në vepra, και εμείς ελπίζουμε ότι αυτός θα λυτρώσει τον Ισραήλ, dhe ne shpresuam në të se do të çlironte Izraelin. αλλά κάποιες γυναίκες μας εξέπληξαν, αλλά αυτό δεν τον είδαν. Por disa gra thot na kanë habitur me ato që na thanë, por nuk e kanë parë. Μας είπαν οι γυναίκες ότι είδαν οπτασία αγγέλων, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Na thanë gratë se kanë parë një vegim engjëjsh, por Jezusin nuk e kanë parë. Και πράγματι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν τον έχει δει κανένας. Dhe me të vërtetë, deri në këtë moment nuk e ka parë askush. Η Μαρία είναι η μόνη η οποία είναι στο μνημείο και περιμένει και του ψάχνει. Maria është e vetmja e cila është tek varri dhe e kërkon që ta gjej. Και ο Κύριος της παρουσιάζει, όπως είπαμε, με τη μορφή του Κυπουρού. Dhe Zoti jon ju paraqit me paraqitjen e kopshtarit. Αλλά αυτό που έκανε τη Μαρία να αναγνωρίσει τον Ιησού ήταν ο λόγος του. Por ajo që e bëri Marian ta njohte Jezusin ishte fjala e tij. Το ίδιο και οι δύο που πάνε προς Εμαούς. Καίγεται η καρδιά τους με τα λόγια που λέει. Të njëjtën gjë edhe me ato që venin për në Emaus me ato të dy. Digjej fjala digjej zemra atyre kur fliste, Αλλά εκεί καταλαβαίνουν ότι είναι ο Ιησούς μόλις παίρνει τον άρτο και τον ευλόγησε. por ato e kuptuan se ishte Jezusi vetëm ku mori bukën, e theu dhe e bekoi. Τότε είδαν ότι είναι ο Ιησούς. Atëherë ju hapen syt për të parë se ishte Jezusi. Και εξαφανίστηκε πάλι, όπως εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε. Dhe ashtu sikur se u shfaq përpara tyre, në atë mënyrë edhe u zhduk nga përpara tyre. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το σώμα που αναστήθηκε Dhe siç shohim pra se ky trup i ringjallur i Jezusit είναι πρώτα απ' όλα είναι άφθαρτο. përpara së gjithash është trup i paprishëm. Θα το δούμε αυτό μετά σε επιστολές. Këtë do ta shohim pastaj tek letrat që do të lexojmë. Δεύτερον, περνάει μέσα, αλλάζει μορφές μάλλον. Pra ndryshon paraqitjen, Ό,τι μορφή θέλει παίρνει. çfarë do lloj trajte, domethënë paraqitje që të dojë e merr. Απ' την άλλη, ενώ οι μαθητές ήταν συνηγμένοι εκεί για το φόβο των Ιουδαίων με κλειστές τις πόρτες, μπαίνει ανάμεσά τους ο Κύριος. Ndërsa nga ana tjetër, ndërsa dishepujt janë të mbyllur në një dhomë, domethënë nga frika e judeve, ai u fut brenda edhe pse ishin dyert e mbyllura. Όταν θέλει εμφανίζεται και όπου θέλει. Pra kur të doje, shfaqet dhe ku të doje shfaqet. Δεν εμφανίζεται δηλαδή στον καθένα, Nuk i paraqitet gjithë secilit, αλλά θα δούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εμφανίζεται οι μαθητές ασχολούνται με τον Κύριο. por do të shohim se në të gjitha rastet që u paraqit përpara njerëzve, u paraqit me dishepujt, tek dishepujt e tij. Η Μαρία ζητάει τον Κύριο και της παρουσιάζεται. Maria, nga që e kërkoi Jezusin, ju paraqit edhe Marijes. Οι δύο προς Εμαούς φεύγουν μεν από την Ιερουσαλήμ, αλλά συζητάνε για τον Κύριο. Ndërsa ato të dy që shkonin për në Emaus, nga njëra anë ikun nga Jeruzalemi, por diskutojnë për Zotin. Και ο Κύριος παρουσιάζεται, εκεί που μιλάνε για αυτόν παρουσιάζεται. Dhe ndërsa ato flisnin për Jezusin, Zoti ju paraqitet edhe atyre. Σε άλλο σημείο θα δούμε ότι οι μαθητές είναι κλεισμένοι και αυτοί συζητάνε για τον Κύριο, ότι όντως ανιστήθηκε. Dhe në një tjetër vend shohim se dishepujt që ishin të mbledhur bashk diskutonin për Jezusin dhe Jezusi u shfaq përpara tyre. Ο Κύριος μας δηλαδή φανερώνεται μόνο εκεί που οι μαθητές τον περιμένουν και μιλάνε για αυτόν. Zoti jon paraqitet ose shfaqet përpara vetëm atyre që diskutojnë për te. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή της είπε, μη μ' αγγίξεις, Marijes Magdalena i tha mos e prek. ενώ σε μια άλλη όραση που τον είδαν κι άλλες γυναίκες, Ndërsa në një vegim tjetër të cilin e panë edhe gratë të tjera, γιατί λέει η Γραφή ότι συνάντησε λέει ο Κύριος τις γυναίκες και τους είπε χαίρετε.
Sepse në një shkrim tjetër thotë se i takoi Zoti ato gra dhe i përshëndeti. Και εκείνες μάλιστα λέει τον έπιασαν, λέει, τον άγγιξαν. Dhe ato thotë e preken me dorë. Εδώ στη Μαρία λέει μη μ' αγγίξεις ακόμα. Kurse Mariës këtu i thotë mos me prek akoma, Γιατί πρέπει να πάω στον πατέρα μου. sepse duhet të shkoj tek ati im. Δεν τα ξέρουμε τώρα εμείς αυτά τα αιώνια τι σημαίνουν. Tani, për këto gjëra të përjetshme nuk e dim se çfarë kuptimit kanë. Εμείς με την ανθρώπινη σκέψη προσπαθούμε να καταλάβουμε Ne me mendimet tona njerëzore mundohemi që të kuptojmë ότι ο Κύριος μας όταν θέλει φανερώνεται, όταν δεν θέλει δεν φανερώνεται. se Zoti jon kur të doje shfaqet ose paraqitet, kur të doje nuk shfaqet ose nuk paraqitet. Αν θέλει μας ανοίγει τα μάτια να τον καταλάβουμε, αν δεν θέλει δεν μας ανοίγει τα μάτια να τον καταλάβουμε. Po të doje na i hap syt që ta kuptojmë, ose po të mos doje nuk na i hap. Αλλά στη Μαρία είπε μη μ' αγγίξεις. Por Mariës i tha mos me prek, Γιατί δεν πήγα ακόμα στον πατέρα μου. se nuk vajta akoma tek ati im. Τώρα πολλοί λένε πότε πήγε στον πατέρα του. Tani shumë thonë se kur shkoj tek ati. Γιατί μετά τον πιάσανε οι άλλες γυναίκες. Përse me vonë e preken gratë e tjera? Γιατί έπρεπε ο Κύριος μας να φανερωθεί έστω και σε ένα πρόσωπο. Sepse duhej Zoti jon të paraqitej qoftë edhe përpara një personi. Να γίνει γνωστό δηλαδή στο ανθρώπινο γένος ότι αναστήθηκε. Të bëhet pra e njohur ringjallja e tij përpara njerëzimit, Για να πάει μετά στον πατέρα και να του πει τελείωσα το έργο. që të shkoj pastaj tek ati dhe t'i thoj se mbarova veprën e atë. Απέθανα, αναστήθηκα, με είδε έστω και ένας αναισθημένο. Vdiqa, u ringjalla, me pa qoftë edhe një person, me pa të ringjallur, Και πήγε ο Κύριος μας και εμφανίστηκε στη Μαριά. dhe shkoi Zoti jon dhe ju shfaq Marias. Αυτή τη λένε και Σαμαρίτισσα, είναι αυτή που της είχε, αυτή είναι η Μαρία Μαγδαληνή που της είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Kjo Maria është ajo Maria Magdalena nga e cila kishte dëbuar 7 demon. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το σώμα του Κυρίου μας αλλάζει μορφές, εμφανίζεται όπου θέλει. Shohim pra se trupi i Zotit e ndryshon formë, domethënë paraqitjen e tij dhe shfaqet ku të doje. Αν θα πάμε στη θάλασσα της Τιβεριάδας, Po të shkojmë tek deti Tiberiades, εκεί πέρα είχαν πάει ο Πέτρος και μερικοί από τους μαθητές να ψαρέψουν. 7 μαθητές ήταν. atje tek ai det kishte vajtur Pietri me disa nga dishepujt për të peshkuar. Και εμφανίστηκε ο Κύριος μας στην παραλία. Dhe u shfaq Zoti jon përpara tyre në breg të detit. Δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Κύριος, Nuk e kuptuan se ishte Zoti. όπως δεν κατάλαβαν και εκείνο το βράδυ που τους πρωτοεμφανίστηκε. Ashtu sikurse dhe nuk e kuptuan atë darkën e parë kur u paraqit përpara tyre. Εδώ δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι. Këtu se kanë kuptuar se kush është. Τους λέει ρίξτε τα δίχτυα στο δεξιμέρι του πλοίου και πιάσανε 153 ψάρια μεγάλα. Ju thot pra nga bregu ku ishte, hidhni rrjetat thot në anën e djathtë të anijes dhe zun 153 peshq të mëdhenj. Ο Ιωάννης εκεί είναι ο πρώτος που καταλαβαίνει τι γίνεται. Gjoni aty është i pari që e kuptoi se çfarë po bëhet. Λέει στον Πέτρο ο Κύριος είναι. Shkon dhe i thot Pietrit se Zoti është. Γιατί θυμήθηκε το λόγο του, το είχε ξαναπεί ο Κύριος και είχαν ξαναπιάσει ψάρια. Sepse ju kujtua fjala që i kishte thënë dikur
që të hidhnin rrjetat përsëri për të zënë peshk. Και τότε ο Κύριος μας τους είπε, φέρτε από τα ψάρια που ψαρέψατε. Dhe atëherë Zoti jon ju tha, sillni peshqet që zot. Εκείνος ήδη είχε ένα ψάρι και το ψήνε. Ai kishte një peshk përpara se të vinin peshkat e tjerë, domethënë, dhe piqte. Τώρα πολλοί λένε πού το βρήκε το ψάρι. Tani thojnë se disa njerëz se ku e gjeti peshkun që po piqte. Που βρήκε τη φωτιά και άναψε τη φωτιά και το έχει ψήσει κιόλας το ψάρι. Ku gjeti zjarrin që për të ndezur zjarr, domethënë, dhe që kishte pjekur peshkun. Αδελφοί μου, ο Κύριος είναι ο δημιουργός. Vëllezër dhe motra, Zoti është krijuesi. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όλα δικά του είναι. Lavdi emrit të Zotit. Μετά βλέπουμε να τρώει μαζί τους. Pastaj e shohim të hajë me ta. Ναι, αλλά σε άλλο σημείο μας λέει γραφή ότι εμείς θα είμαστε όπως οι άγγελοι και ούτε νυμφευόμαστε, ούτε νυμφεύουσι λέει, ούτε νυμφεύονται. Por dikun tjetër na thot se ne jemi si engjujt, pra do të jemi në përjetësi. Atje as nuk han, më falni, as nuk martohen. Αλλά αυτός που έχει γνωρίσει τον Κύριο, Por ai që ka njohur Zotin, ξέρει τι είναι ο Κύριος πραγματικά. Καταλαβαίνει από τις ενέργειές του ότι αυτός είναι ο Κύριος. e din se kush është Zoti në të vërtetë. Pra nga vetë veprimet që bën, e kupton se është Zoti. Γι' αυτό και όταν βγήκαν έξω, δεν είχε κανείς αμφιβολία ότι είναι ο Κύριος. Për këtë arsye kur dolën në breg, nuk kishte askush dyshime nëse është Zoti apo jo. Η μορφή του όμως ήταν άγνωστη. Por paraqitja e tij ishte e panjohur. Το σώμα του άφθαρτο, είπε ο Κύριος μας, ότι είναι εισάγγελοι, λέει, ούτε νυφεύους ούτε νυφεύονται, αλλά δεν έχει και κοιλιά και φαγητά. Trupi i ringjallur është si engjëjt, të cilët as nuk martojnë, as nuk martohen, dhe as nuk ushqehen, pra nuk kanë bark. Ο Κύριος μας δεν είχε ανάγκη πια από υλικά φαγητά, αυτό το σώμα δεν έχει ανάγκη από υλικά φαγητά. Pra, Zoti jon nuk kishte nevojë për gjërat materiale, pra që të ushqehet. Μετά βλέπουμε τον Κύριο μας ότι βγήκε μέσα από τα σάβανα. Pastaj e shohim Zotin ton, i cili doli nga qarqaf që ishte në mbështjell trupi i tij. Τα σάβανα τα βρήκαν στη θέση τους. Qarqafët i gjetën në vendin e tyre. Το σουδάριο ήταν σε ένα μέρος λίγο χωριστά, μας λέει ο Ιωάννης. Kurse rizën, pra që i kishte mbështjell kokën, e gjetën në një vend tjetër, por të palosur. Το σουδάριο ήταν ένα κίτρινο πανί που έβαζαν έτσι στο πρόσωπο και το σκέπαζαν. Riza ishte ajo pëlhura që vënin në kokë, në kry, domethënë që mbështjellin të vdekurin. Πώς βγήκε ο Κύριος μας μέσα από το σώμα? Por si doli Zoti nga aty ku ishte? Το σώμα αυτό, το καινούριο που θα πάρουμε, δεν το εμποδίζει η ύλη, μπορεί να περνάει μέσα από κλεισμένες πόρτες. Trupi të cilin do të marrim nuk e pengon materiali, pra mund të kaloj edhe nëpër dyrë të mbyllura. Μετά βλέπουμε τον Κύριο μας την ημέρα της ανάληψης. Pastaj shohim Zotin ton ditën kur u mor në qiell. Είναι πολλοί αδερφοί, δεν ξέρουμε αν είναι στην ανάληψη, είναι στο όρος που είναι οι 500 αδερφοί και περισσότεροι. Nuk e dim nëse është atje tek ai mali kur u muar e pan mbi 500 veta. Αλλά ενώ τον έβλεπαν τον Κύριο, Por ndërsa e shifnin Zotin që po ngjitej lart, άρχιζε αυτό το σώμα να ανεβαίνει και να πηγαίνει προς τον ουρανό. vazhdoi trupi i tij të ngjitet dhe të dalë drejt qiellit. Δεν το εμπόδιζε η έλξη της γης. Pra nuk e pengoi rendesa
do të thënë forca tërheqëse e tokës. Γιατί αυτό το σώμα, όπως είπαμε, είναι ένα διαφορετικό σώμα από αυτό το δικό μας το υλικό. Sepse ai trup është ndryshe nga trupi që kemi ne sot. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Lavdi emrit të Zotit tonë. Αυτό το σώμα τώρα θα πάρουμε και εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Të njëjtin trup tani do të marrim edhe ne kur të shkojmë në mbretërinë e qiejve. Έτσι είπε ο Κύριος μας, ότι ο Παύλος, αφού λέει φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα τώρα του πνευματικού του Ιησού Χριστού. Kështu thot apostulli Paul, sikur se morëm trupin toksor, kështu do të marrim edhe trupin qiellor, sikur të Jezu Krishtit. Γι' αυτό και η Γραφή, αδερφοί μου, δεν φανερώνει πουθενά τον Κύριό μας, τα χαρακτηριστικά του σε μια φωτογραφία. Për këtë arsye, në shkrimin, pra në Biblën, nuk tregon askund karakteristikat ose paraqitjen e saktë të Zotit tonë Jezu Krisht. Θα μπορούσε να μας πει ότι ο Κύριος μας ήταν ψηλός, ότι είχε πράσινα ή μαύρα μάτια. Do të mund të na shkruante në shkrim se Zoti jon ishte i gjatë, se mund të kishte sy të zi apo sy të kaltër. Θα μπορούσε να μας περιγράψει τα μαλλιά του πώς είναι. Mund të na përshkruante se si ishin flokët e tij. Όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά μέσα στη Γραφή για την εικόνα του Κυρίου μας όταν ήταν άνθρωπος. Por ja që nuk ka asnjë lloj përshkrimi për figuracionin e Zotit ton kur ishte këtu në tokë. Οι εικόνες όμως που μας δείχνει μετά την Ανάσταση Përshkrimet që na jep pas ringjalljes, se si ishte figuracioni i tij, βλέπουμε ένα σώμα το οποίο μπαίνει μέσα από τοίχους και από πόρτες. shohim një trup i cili te i kalon mure, dyrë dhe gjithçka. Βλέπουμε ένα σώμα το οποίο μπορεί να πάει στον ουρανό. Shohim një trup të tij i cili mund të shkojë në qiell, Ένα σώμα που αλλάζει μορφή. një trup i cili ndryshon paraqitjen e tij. Αυτό το σώμα περιμένουμε να πάρουμε κι εμείς. Këtë lloj trupi presim të marrim edhe ne. Και αυτό θα γίνει όπως μας το λέει ο Παύλος εκεί στην Κορινθίους επιστολή. Dhe kjo do të bëhet ashtu sikur se na e thot Pali tek letra e parë e Korintasve. Λέει ότι θέλει να μας εξηγήσει πώς γίνεται αυτή η Ανάσταση. Duke thënë na shpjegon se si bëhet ringjallja. Και μας λέει ότι η Ανάσταση των νεκρών γίνεται με ένα πρώτα απ' όλα την κάνει ο Κύριος, ο Θεός ανέστησε τον Χριστό, μας λέει. Dhe na thot se ringjalljen përpara se gjitha shëbën Zoti, pra Perëndia ringjalli Krishtin ton. Και αρχίζει, αδερφοί μου, αυτό το σώμα το νέο τώρα από την ημέρα της Ανάστασης και μετά. Dhe vazhdon ky trup i ri nga dita e ringjalljes së Zotit. Τώρα, ο κάθε άνθρωπος από εμάς θα αναστηθεί και αυτός εκείνη την ημέρα. Tani çdo njeri prej nesh do të ringjallet, çdo njeri prej nesh atë ditë. Θα πει ένα λόγο ο Κύριος και όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν, λέει άφθαρτη. Για να το διαβάσουμε αυτό από μέσα. Dhe kjo ringjallje do të bëhet kështu. Do të thot një fjalë Zoti dhe të gjithë ato që kanë vdekur në Zotin do të ringjallen një herësh. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό στο 15 κεφάλαιο 1 Κορινθίου. Dua ta lexojmë këtë tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15. Διαβάστε τώρα να δούμε από το 45 μέχρι το 56. Nga 45 deri tek 56, tek kapitulli 15 e para e Korintasve. Kështu edhe është shkruar, njeriu i parë Adami u bë shpirt i gjallë, por Adami i fundit është frymë që jep jetë. Por frymori nuk është më parë, por përpara është natyrori, pastaj frymori. Njeriu i parë i bërë prej dheu është toksor, njeriu i dytë është Zoti nga qielli. Siç është toksori, ashtu janë dhe toksorët. Edhe siç është qiellori, të tillë do të jenë dhe qiellorët.
Dhe sikurse e bartëm shëmbullimin e toksorit, do të bartim edhe shëmbullimin e qellorit. Dhe këtë po ju them o vëllezër se miqi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. As prishja nuk mund të trashëgojë paprishjen. Ja unë po u them një të fshetë, mister. Të gjithë nuk do të vdesin, por të gjithë do të shndërrohemi në një moment. Sa hapem mbyll syt në tingullin e borisë së fundit, sepse do të bjerë boria, të vdekurit do të ringjallen të paprishëm dhe ne do të shndërrohemi. Sepse ky trup që prishet duhet të vesh mos prishjen dhe ky i vdekshëm të vesh pa vdekësinë. Dhe ky trup që prishet kur të vesh mos prishin, dhe ky i vdekshëm kur të vesh pa vdekësinë, atëherë do të realizohet fjala që është shkruar vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është qendra jote? O ferr, ku është fitoria jote? Dhe qendra e vdekjes është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji. Amin. Εδώ τώρα μας λέει ότι ο πρώτος άνθρωπος είναι από χώμα, ο Αδάμ. Këtu na thot se i pari njeri është prej baltet, prej dheu, domethënë Adami. Και εμείς πήραμε τη μορφή, τα παιδιά του πήραμε τη μορφή του και τη φύση του, δηλαδή είναι από χώμα εμείς και εμείς. Dhe ne morëm trajtën e tij dhe natyrën e tij. Pra Adami ishte prej dheut, edhe ne prej dheu. Ο τελευταίος όμως τώρα Αδάμ, ο Χριστός μας, Por Adami i fundit tani, pra Krishti, αυτός μας έδωσε τη ζωή, τον πνευματικό άνθρωπο. ai na dha jetën, na dha njeriu frymëror. Και μας λέει εδώ πέρα ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσα, μια ψυχή που ζει πάντοτε. Dhe na thot se Adami i parë u bë shpirt i gjallë, pra një shpirt që jeton përgjithmonë. Ενώ ο Κύριος μας έγινε πνεύμα που ζωοποιεί. Ndërsa Zoti jon u bë frym i cili jep jetë. Δηλαδή στον Αδάμ του δώσε μια ψυχή αθάνατη. Do me thënë, Adamit i dha një shpirt të pavdekshëm. Αλλά ο Χριστός μας έχει την ικανότητα αυτό το πνεύμα να ζωοποιεί, δηλαδή με το λόγο του να μας ζωντανεύει όλους. Εκεί που είμαστε νεκροί να δυναμώνουμε. Por Zoti jon Jezu Krisht me frymën e tij na jep mundësinë që të na jape, ndërsa ishim të vdekur, të na jape jetën e përjetshme. Μας λέει λοιπόν όπως ήταν ο χωικός άνθρωπος, έτσι είναι και ο πνευματικός. Pra, sikur ishte njeriu toksor, kështu do të jetë edhe njeriu frymëror. Ο άνθρωπος που είναι από τη γη είναι από χώμα. Ο δεύτερος είναι από τον ουρανό, ο Κύριος μας. Njeriu që është prej tokës, toksori, do me thënë, është prej dheut. Dhe njeriu frymëror është Zoti jon Jezu Krisht. Όσοι λοιπόν έχουμε το σώμα του Αδάμ και κατοικούμε πάνω σε αυτή τη γη, Dhe të gjithë pra sa kemi trupin e Adamit dhe banojmë këtu në këtë tokë, έχουμε αυτή την εικόνα του Αδάμ. Δεν είμαστε κάτι άλλο, δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. kemi figuracionin ose paraqitjen e Adamit, pra nuk mund të ndryshojmë. Αυτοί όμως τώρα οι οποίοι έχουν τον Κύριο μες στην καρδιά τους, Por ato të cilët kanë Zotin në zemrat e tyre, θα φορέσουμε λέει την εικόνα του επουράνιου τώρα. do të vishemi me figuracionin qiellor tani. Γι' αυτό θα μας πει στο τέλος η Γραφή ότι θα δούμε τον Θεό. Dhe në fund do të na thojë se do të shohim Perëndin, Γιατί τώρα κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό. sepse tani askush nuk mund ta shohë Perëndin. Και μας περιγράφει εδώ τώρα τι θα συμβεί εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Dhe na përshkruan tani se çfarë do të ndodhe atë ditë kur të vijë Zoti. Ιδού λέει μυστήριο λέγω προς εσάς. Όλοι θα θέλουμε λίγο κοιμηθεί, μάλλον δεν θα κοιμηθούν όλοι. Ναι. Ιδού Για- μυστήριο λέγω προς εσάς. Δεν θα κοιμηθούν όλοι. Το 51, ναι. Ja, unë po ju them një të fshehtë, të gjithë nuk do të vdesin, por të gjithë do të shndrohen në një moment.
Όλοι όμως θα μεταμορφωθούν. Pra të gjithë do të shndrohen për një moment. Εδώ θέλω να προσέξουμε αδερφοί, γιατί αυτό το σώμα το φθαρτό θα μεταμορφωθεί. Këtu do të të japim pak kujdes se ky trup që kemi, ky do të shndrohet. Δεν θα βρει δηλαδή ο Θεός ένα άλλο σώμα να μας αναστήσει, θα βρει, δεν ξέρω τι θα βρει από το DNA μας και θα μας αναστήσει πάντως. Nuk do gjetë një trup tjetër për të na ringjallur Zoti, nuk e di se çfarë do gjejë nga DNA-ni jon, por do të na ringjallë përfundimisht. Εκεί τώρα, σε εκείνο το σημείο που πεθάναμε, σε εκείνο το σημείο θα αναστηθούμε. Tani në atë moment që do të vdesim, në atë moment, në atë moment do të ringjallemi përsëri. Γι' αυτό θα πει, έδωσε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης. Do me thënë si që thotë se dha deti të vdekurit e ti, vdekja të vdekurit e ti, hadesi të vdekurit e ti. Γιατί ο Κύριος μας από εκείνο το σημείο θα μας αναστήσει. Sepse Zoti jon nga ai moment do të na ringjallë. Όπως δεν βρέθηκε το σώμα του Κυρίου, το σώμα το φθαρτό αυτό έγινε άφθαρτο και βγήκε μέσα από τα ασάβανα. Ashtu sikur se nuk u gjend trupi i Krishtit, por doli trupi nga kur ringjall, do më thënë u bë trupi pa prishëm dhe doli nga çarçaf dhe nga pelhurat që ishin mbështjell. Έχουμε το σώμα λοιπόν όπως είχε ο Κύριος μας, το άφθαρτο τώρα. Do të kemi trupin sikur se kishte Zoti jon trupin e ringjallur të paprishëm. Θα βρει ο Κύριος κάτι, δεν ξέρω τι θα βρει από το DNA μας και θα μας αναστήσει. Nuk e di se çfarë do të gjejë Zoti, diçka do të gjejë mbase nga DNA-ni jon për të na ringjallur. Και θα αναστηθούμε τώρα με σώμα. Dhe do të ringjallemi tani me trup. Και μας εξηγεί εδώ πέρα πώς θα γίνει αυτό. Dhe na shpjegon këtu se si do të bëhet, si do të ndodhe kjo. Εδώ τώρα ο Παύλος θα μας δώσει έμφαση ότι αυτό το σώμα είναι άφθαρτο. Këtu Pali e thekson duke thënë se ky trup do të jetë i paprishëm. Γι' αυτό θα μας πει ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία αυτή των ουρανών. Dhe për këtë arsye do të na thotë se trupi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e qiejve. Ούτε η φθορά μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. As prishja nuk mund të trashëgojë mosprishjen. Και λέει τώρα εδώ ο Παύλος, σας λέω τώρα ένα μυστήριο. Dhe thot tani këtu Pali se tani po ju them një mister. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο, θα μας Ç'është ky πει. mister? Όλοι θα κοιμηθούμε, δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Nuk do të flejmë të gjithë, por të gjithë do të shndrohemi. Γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος, κάποιοι θα είναι έτοιμοι και θα τους μεταμορφώσει. Sepse kur të vijë Zoti, disa do të jenë gati dhe do t'i shndrojë. Είναι αυτό που λέει σε Σαλονικής επιστολή, θα προλάβω με τους κοιμηθέντες. Është ajo që thot tek letra e Selanikasve se nuk do t'i arrijm ato që janë në gjumë, Γιατί όταν θα κατέβει ο Κύριος, κάποιοι θα ζουν. sepse kur të zbresë Zoti, disa do të jenë në jetë. Και εγώ πιστεύω να ζω. Edhe unë besoj që të jem në jetë kur të vijë Zoti. Θα ακουστεί λοιπόν μία σάλπιγγα Θεού, αυτό μας το περιγράφει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 25 κεφάλαιο. Do të dëgjohet një bori e Perëndis, të cilën na e përshkruan tek Mateu në kapitullin e 25. Εδώ πέρα μας λέει ότι στην έσχατη σάλπιγγα, στην τελευταία σάλπιγγα, Këtu na thot se në borinë e fundit, διότι θα σαλπίσει λέει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. do të bjerë pra boria dhe të vdekurit do të ringjallen në pavdekësi.
Τώρα αυτή η σάλπιγγα δεν είναι σάλπιγγα από αυτές που έχουμε στην Αποκάλυψη που σαλπίζουν άγγελοι. Tani kjo buria nuk do të jetë sikur buria që është tek zbulesa që i bien burisë engjëjt. Εδώ να το προσέξουμε γιατί πολλοί μπερδεύουν αυτές τις σάλπιγγες. Këtu të japim kujdes sepse shumë njerëz i ngatrrojnë këto buritë. Στην Θεσσαλονικής επιστολή μας λέει ότι αυτή η σάλπιγγα δεν θα είναι σάλπιγγα αγγέλου, αλλά ο Θεός θα σαλπίσει. Tek Salonikasvet na sqaron duke na thënë se ajo buri nuk do të jetë buri e engjëjve, por do të jetë buri që do t'i bjerë Perëndia. Θα μου πει κάποιος, τότε ποιες είναι οι άλλες σάλπιγγες αφού η τελευταία σάλπιγγα είναι η σάλπιγγα αυτή του Θεού, γιατί λέει ότι είναι η τελευταία σάλπιγγα, υπάρχουν κι άλλες. Tani dikush mund të thojë se nga që thotë se është buria e fundit, cilat janë të tjerat buritë? Ka të tjera buri? Ναι αδερφοί μου, υπάρχουν κι άλλες σάλπιγγες. Po vëllezër, thotë ka dhe buri të tjera. Αν θα λέει ότι ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγας. Thotë se dëgjohet zëri i burisë. Αλλά αυτοί λέει δεν θέλησαν να ακούσουν. Por ato nuk deshin të dëgjojnë. Αυτή είναι η σάλπιγγα του Θεού. Τώρα καλεί τους ανθρώπους όλους να πάνε στον Κύριο. Tani thërret të gjithë njerëzit që të shkojnë tek Zoti. Και μας περιγράφει τώρα η Γραφή εδώ πέρα ότι, θα σας πω πιο μετά το εδάφιο αυτό, εδώ μας λέει ότι σε μία στιγμή τώρα, ώσπου να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, θα γίνει η μεταμόρφωση. Do të na thot tani, do ta gjejmë më vonë këtë paragrafin që kërkuam, por thotë se për një moment thotë sa hapen dhe mbyllet syt, do të bëhet shndërrimi i njeriu. Από την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα, θα ακουστεί και μία φωνή αρχαγγέλου. Nga momenti thotë që do të dëgjohet buria Perëndis, do të dëgjohet edhe zëri i kryengjëllit. Έτσι λέει στο 4ο κεφάλαιο 1 Θεσσαλονικής. Kështu thotë te kapitulli 4 tek letra e parë e Salonikasve. Φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού. Zë i kryengjëllit dhe buria e Perëndis. Και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Dhe të vdekurit do të ringjallen në të pavdekshëm. Η φωνή του αρχαγγέλου είναι αυτό που λέει στο 25 κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Zëri i kryengjëllit është ajo që thotë tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin e 25. Που λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», λέει στις 10 παρθένες, εξέλθετε εις απάντηση αυτού. I cili thot, ja dhëntri po vjen, dilni që të takoni tek 10 virgjireshat. Και οι παρθένες ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Dhe të virgjirat, 10 virgjireshat përgatitën në llampat e tyre. Μετά από ότι είπαμε θα ακουστεί φωνή αρχαγγέλου, σάλπιγγα Θεού, και ξαφνικά από την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα μέχρι που να γίνει η μεταμόρφωση υπάρχει λίγος χρόνος. Nga momenti që do të dëgjohet zëri, domethënë buria e Perëndis, deri në shndërrimin ka një shndërrim i trupit, domethënë ka një farë periudhe kohore. Και λέμε ότι υπάρχει λίγος χρόνος γιατί λέει όποιος είναι στο δώμα να μην κατέβει να πάρει τα ρούχα του. Thotë ka pak kohë sepse ai që është në dhomën lart të mos breset të marrë rrobat e veta. Γιατί υπάρχει πολύ λίγος χρόνος. Sepse ajo kohë do të jetë shumë e shkurtër. Γιατί σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου τώρα θα γίνει η μεταμόρφωση. Domethënë sa hap dhe mbyll syt do të bëhet shndërrimi i njeriu. Όλη η ρηπή οφθαλμού σημαίνει ώστε να ανοιγοκλείσει ο άνθρωπος τα μάτια του. Αυτή η ρηπή που κάνει το μάτι
είναι 1/10 του δευτερολέπτου. Kjo lëvizja thot sa hap dhe mbyll syt është 1/10 e sekondes. Σε αυτό έτσι δηλαδή ακαρία ξαφνικά θα μεταμορφωθεί το σώμα μας και θα γίνει άφθαρτο. Do më thënë në këtë moment që është kaq i shpejt, do të shndrohet trupi jonë dhe do të bëhet i paprishëm. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος από τον ουρανό να μας δώσει ένα άλλο σώμα. Shikoni tani, nuk do të vijë Zoti nga qielli për të na dhënë trup tjetër. Αυτό το σώμα το φθαρτό θα μεταμορφωθεί και θα γίνει άφθαρτο. Por këtë trup të prishëm do të bëhet i paprishëm, pra do të shndrohet dhe do të shkojmë tek Zoti. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρει κανένας μας. Tani se si do të bëhet kjo nuk e din askush nga ne. Και πώς θα βρει ο Κύριος από τους νεκρούς τώρα το σώμα τους, το DNA τους, δεν ξέρω τι θα βρει και θα το αναστήσει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Dhe se si do të gjejë Zoti trupat e vdekur të njerëzve që kanë vdekur, domethënë. Dhe do t'i ringjallë, si do të gjejë DNA-n e tyre, nuk e dim ne se si do t'i bëjë Zoti. Αυτό το σώμα τώρα που θα αναστηθεί θα είναι άφθαρτο και θα φύγει και αυτό να πάει στον ουρανό όπως έφυγε ο Κύριος μας στη μέρα της αναλήψεως. Ky trup që do të rrëmbehet, pra do të shkojë të takojë Zotin dhe do të jetë njësoj sikur trupi i Jezusit, të cilin e pan duke u ngjitur në qiell. Ο Κύριος μας την ημέρα της ανάληψης δεν είδαμε το σώμα του να σηκώνεται και να πάει να συναντάει τον Κύριο. Nuk e pam Zotin ton, pra ditën kur muar në qiell, se si ngrihej nga toka derisa u zhduk nga sytë e tyre, derisa su pame nga njerëzit poshtë. Έτσι θα γίνει και στο δικό μας σώμα. Θα φύγει το δικό μας σώμα να πάει να συναντήσει τον Κύριο στον αέρα. Και ashtu do të bëhet edhe në trupin ton. Do të ikë trupi jon nga toksor të bëhet qiellor dhe të shkojë të takojë Zotin ton. Και από τότε θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Dhe që atëherë do të jemi gjithmonë me Zotin. Τώρα αδερφοί μου, αυτό το σώμα περιμένουμε να πάρουμε. Tani vëllezër dhe motra, këtë trup presim të marrim. Αυτή η βασιλεία που ήρθε ο Κύριος να κάνει θα είναι άφθαρτη. Kjo mbretëri, pra që do të vijë Zoti të bëj, do të jetë e paprishme. Θα το δείτε αυτό στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Këtë do ta shohim tek letra e parë e Pjetrit. Θα το διαβάσουμε αυτό γιατί η ώρα μας πέρασε. Ta lexojmë edhe këtë sepse na kaloi edhe ora. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο νομίζω, να το βρω κι εγώ. Tek letra e parë e Pjetrit, mendoj se është në kapitullin e parë, thot. Είναι το εδάφιο 3 και 4. Γιατί διαβάστε το. Është vargu 3 dhe 4 të kapitulli i parë i letrës së parë të Pjetrit. Από το 3 μέχρι το 6 διαβάστε και το 4-5. Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë mëshirës tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me atë ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekuris, për një trashëgim të paprishëm, të panjohur dhe të papishkur, që është ruajtur në qej për ju, që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin, gati për të zbuluar në kohët e fundit. Amin. Αμήν. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή. Këtu na thot se Zoti na rilindi në një shpresë të gjallë. Η κληρονομία μας είναι άφθαρτη. Trashëgimia jon është e paprishme. Τώρα είναι και αμίαντη, θα τα πούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Και είναι και αμάραντη. Është edhe e paprishme, është e pafishkur. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Αδερφοί μου, αυτό το σώμα θα λάβουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Vëllezër dhe motra, atë trup do të marrim me hirin e Zotit. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Kjo është mbretëria e qiejve. Βέβαια θα δούμε τον Κύριο και στην Αποκάλυψη που έχει μεταμορφωθεί, που εμφανίζεται στον Ιωάννη. Sigurisht do të shohim edhe Zotin i cili tek zbulesa, i cili shfaqet tek Gjoni. Εκεί εμφανίζεται με άλλη μορφή πάλι. Atje paraqitet me tjetër figuracion, me tjetër paraqitje domethënë. Λάμπει ολόκληρος όπως λάμπει ο ήλιος. Ndriçon i tërë sikur se ndriçon dielli. Τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός. Sytë e tij janë si flak zjarri. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα για να περιγράψει κανένας. Pra nuk ekziston një figuracion i tillë që të mund ta përshkruajë dikush. Ούτε μπορεί κανείς να ζωγραφίσει ένα τέτοιο Κύριο. Dhe as nuk mundet askush të pikturojë një Zot të tillë. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί, οι οποίοι προσμένουμε αυτή τη βασιλεία, Për këtë arsye dhe ne vëllezër dhe motra të cilët presim këtë mbretëri, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά τα φτωχά που έχουν οι άνθρωποι, τις ψεύτικες εικόνες και ψεύτικες ζωγραφιές που έχουν στα σπίτια τους ή στις εκκλησίες. nuk mund të qëndrojmë në ato figuracione ose piktura të varfra që kanë bërë njerëzit dhe i mbajnë në shtëpitë e tyre. Τώρα θέλω να το βρούμε αυτό το εδάφιο που σας είπα. Πρέπει να είναι στο 6ο κεφάλαιο του Ιερεμία για να κλείσουμε. Θέλω να το σημειώσετε αυτό. Dua të gjej atë paragraf që tham pak përpara, do të jetë ke kapitulli 6 i Jeremias thot. Η Ιερεμίας πρέπει να είναι στο 6 κεφάλαιο. Θα το βρω. Në mënyrë që ta mbyllim pastaj. Και διαβάστε από το εδάφιο, διαβάστε το 16 και το 17. 16 dhe 17 tek kapitulli 6 i Jeremias. Kam vënë roje mbi ju, kushtojni kujdes zërit të bërisë, por ata përgjigjen nuk do t'i kushtojnë kujdes. Prandaj dëgjoni o kombe dhe di o kuvend çfarë do t'u ndodh atyre. Δύο δάφια. Το 16 και το 17 να είναι, το 17 θέλω. Ναι. Το διάβασα. Ο Κύριος λέει εδώ πέρα να σταθούμε στους δρόμους, Zoti thot këtu të ndalojmë nëpër rrugë, να ρωτήσουμε για τον αιώνιο δρόμο, të pyesim për shtigjet e vjetra, për shtigjet e përjetshme, να ρωτήσουμε ποια είναι η αγαθή οδός, ο Χριστός είναι η αγαθή οδός. të pyesim se ku është rruga e mirë, Krishti është rruga e mirë. Έτσι είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Kështu tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Dhe do të gjeni prehje në shpirtin tuaj. Αλλά αυτοί δεν θέλησαν να ακούσουν. Por ata nuk deshen të ecin në pra rrugë. Ακούστε τώρα ποια είναι η φωνή της Άλπικος. Tani Κατέστησα φύλακας. Tani dëgjoni cili është zëri i Boris tek 17-a. Kam Ακούς δηλαδή εφημάς. Και σας λέω, ακούσετε τον ήχο της Άλπικος. Ναι. Αλλά αυτοί δεν είπαν δεν θέλουμε να ακούσουμε. Por ata u përgjigjen duke thënë nuk duam dëgjojmë. Τώρα λοιπόν ο Κύριος φωνάζει συνέχεια και λέει διαμέσου ανθρώπων με νύπνια, με διάφορους τρόπους, ελάτε σε μένα, ελάτε σε αυτό το δρόμο. Tani Zoti thërret, ejani tek unë me mënyra të ndryshme, me njerëz, me vegime, me ëndra. Αυτοί τώρα που ακούνε αυτή τη φωνή, Tani ato që dëgjojnë zërin e tij, ακούνε αυτή τη σάλπιγγα, dëgjojnë këtë bori, θα ακούσουν εκείνη την ημέρα την τελευταία σάλπιγγα. Ελάτε κοντά μου. Ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντηση αυτού. do të dëgjojnë atë ditë borin pra, që sot ejani tek unë dhe t'u jap prehje. Η σάλπιγγα αυτή δεν είναι η σάλπιγγα των αγγέλων στην Αποκάλυψη. Kjo boria e Perëndis që shohim këtu nuk është sikur boria e engjëjve tek zbulesa që shohim. Οι άγγελοι στην Αποκάλυψη σαλπίζουν και φέρνουν καταστροφή. Engjëjt tek zbulesa i bien boris dhe sjellin shkatërrim. Ενώ
Αυτό το σάλπισμα είναι σάλπισμα ελάτε στον Κύριο. Ndërsa këtu kjo bori është një bori që thot e jeni tek Zoti. Είναι σάλπισμα καλέσματος. Është bori thirrjeje. Εδώ πέρα λέει ελάτε, σταθείτε στους δρόμους, ελάτε, Këtu thot ρωτήσετε. e jeni tek unë, pyetni, qëndroni në rrugën time. Η τελευταία σάλπιγγα είναι εξέλθετε εις απάντηση αυτού. Dhe boria e fundit është dilni të takoni atë. Δεν έχει σχέση λοιπόν η έσχατη σάλπιγγα με τις σάλπιγγες της Αποκάλυψης. Pra nuk ka të bëj as pak boria e Perëndis me boritë që shohim tek zbulesa. Και με το τελευταίο κάλεσμα θα λάβουμε το άφθαρτο σώμα. Dhe me thirrjen e fundit do të marrim trupin e përjetshëm. Τώρα με το κάλεσμά του ο Κύριος μας καθαρίζει, μας αγιάζει, Tani Zoti jon me thirrjen e tij na pastron, na shetron, μας σώζει, μας καλεί να υπακούμε. na shpëton, na fton që t'i bindemi, Η τελευταία σάλπιγγα θα είναι ελάτε κοντά μου. kurse boria e fundit do të jetë e jeni pranë meje. Αμήν. Amin.